Razia Sabah MP thar kan nei alo hun chho dai tel tela ZPM party na ti hi kan MP thar tur ani don so ta chuan karil ro lom chu ZPM party hian raman mangai tak taka central train atam thiang ber development pot chuak te ang kan MP mang hian an ti ni chuan ke chuan puhria ta chang te tuka tha tur le vai zai ria mo vai ho dil pi thiam tur hi an omin ka hrelowa chuti rol chuan la junior khop maya an ruat thre pal theibok ani ka soita kan khan mishing hi kan fam kim lawa nia puhria ta po a thatlo na lai soi duila ui thet lai omang tu ma perfect kan nom lo I so ngei po misual ani tia khen be du na khovel ani wangin tu ma kan perfect lawani chuti rol ro chuan a theina a fin na a thiam na te ngai to hian puhria ta luka vai dil thiam tur hi an om in ka hrelowa ke chuan a party soilo in puhria thei ka du vengor mai ni ti kha kan soya at interview na sang te kan ngai thlachina thil hi ati thiam donin ka hriani chuwang chuan ZPM party hian ram an mangai taka kan MP kautlanga development atam thiang ber polu an tumani chuan puhria ta changte hi an ruat nge yang an ruat lawani chuan thil dang deuh ani tura ka ngai ani ke chuan mo clear tu le ngai thatu zong te in zawain chibai ka buk chawa du sang ber ka hlan bok chawani ole voin hi meni somthum sangni somni paruk ania hunakal zela Razia Sabah MP tur thlanna inani te po a hnai chhota hret boka keini Mizoram state a chuan mi pui kan atlem veu maya chuwang chu anyang chumo Razia Sabah MP tur hi pakhat chia kan the chuak ve theidon tina ania boruak engemo rinek nek hriat tur te po a om chana ruling lamin anon lam kha tling tur an ni ti ero a chiang viau in alang boka tin a chiang viau lo thei bok kanayo a rorel tur le kan rong min bol sak tu tur te hian India ram rorel sang bera hian engang mi nge the chuan tum ti te po hi kan hre chodon hnai ta thil hriat nuam lo tak boruak a om palang ti ero keima mi malril ru chuan a hlau thong hle thung ole ti khan kan hoi tur lam chu a hriat ta tun tum kan topic masabera chuan mi pui ngai zon ron MP tur chu ti thu pui manga puthang te thom te thuziak ngai nom le beng war thak zet mai hi kan ngai thama saber don ani ole ilo ngai tha ang you might not be the ideal choice for ZPM but the ideal choice for Mizo people ruling party tana du thu samni kherlo mala Mizo mi pui tanero du thu sam inisi social media he thutlar ni lek ril ru khoi em mai ka mu hian mutmun thlengin ngai tuana akal thui khop mai Razia Sabah MP hi mi pui than tur ni chialo ma se zalen na thaza hnuaya ral khel veng tu kan ni ve miaw wangin mi pui te hian thui tak soive theina kan nei lom kumin hian Razia Sabah MP thar than angai le don ta Mizoram ma khwa clear tu te thinlunga po ti aring chhohle MP chol mai tur pu vanal vel sul nu ero apuin lunga tileng vong don khop mai parlamenta a theina a huai senele ain rin tok na kha Mizomi pui te hian kan thei hil ngai lowang ramle namta na a thing bo hoka aw chuak thin te kha tun thleng hian a video clip cover bile duk thin tunge mo asul nu ne taka chun zom theyang ti hian min va tham na satak em khi thutlar ni le khi kan ramle mi pui te thin lung tui hal na le kan mamo dik tak ani Razia Sabah MP na hi duang anga dingchunga kutvai liam satli na mun ani lo Delhi ko thler puile parliament in chunga Mizoram ole kan du thu sam thlen ngam tur khopa taksa le thluak lama fit chong thiam le dor diplomacy thiam kan mamo puma venan huai sen taka parliament ko chua minlo hon sak to nuwa hian afong chel tu atana a mor bok thiam ngei tur kan ram hian amamo to hle ani parliament in puile ministry sang luka hian chong thiam chau ni lovin thu pui von dikle thutluk na siam thiam apoi mole zual namdang ma kan har sat na le mamo te tlang tak le thiam taka ta lang tur chuan mi fing le thuak zang khai ma son na lam tluang zo thiam kan mamo ani central sarkara ho tu te fachuam kan ni lem lo wangin
boral mia silova tlon thiam le thlem thiam mani ni na hlo chuang mia silova thiam taka thildil chuk thiam angkha palai diplomat thazia anitlat leadership nei thata hian vai ain kan chung nung zoka theina po kan nei sang hle kanin rin tok chuan sang taka kanin vor theya kanin kil toi reng ero chuan ra bein kan om rengang social media pu James ramdin moya thuziak ka kai toi fel taka atalan hi clear haute ang atia kan thenam state te Meghalaya Arunachal Nagaland Manipur hian Lok Sabha MP pakhatemo pani chau nei chungin Union Minister Speaker le Governor te an nei zut theya hei hian alantir chu central politics a din hun poimo chang tur hian MP nei tamlam ain kan mi vor chhuat te thiam na le theina capability and caliber apoimo zok ti hi ani ole khamichina ringot po khan du tok don ta ila mi puiten soitur tam tak kan nei karing MP hi kan failiam venual to a tuna hian puke vanal vena hi mizoramin Rajya Sabha MP kan nei zinga apasarina ani meka atram zo trep to a kumin zulai ni sompakua sang ni somni paruka hian atram atop to donani ti chuan MP pariat na hi zun ni som pariat sang ni somni paruk ni nga nia thanturania mi puite thanturani lawa MLA zong tena an thanturani ti kha video masalama khan chiang takin kan soitoa tun truma chuan khalam khachu kan khelzui to lo mayanga ti chuan Rajya Sabha MP thanthar tur hi Julai ni sompakua sang ni somni paruka athu tran vedon ta ani tun ma MP kan nei te an thalo kan tina ani hau lowa amai ro chu tun hun hi eng hun nge ti lai zo ka hi kan MLA rual zong te po hian an hrevek to a mi puite a hian an thlir zau zong ngei dona ani hi chu a senior to mai hei hi ni ve to ro se ti ringot atok lo zia po a hre chiang tu te an ni ka ring tun lai trong kam lar tak mi tam takina an man chu 5G ti hi nia hemi hena ko chu mi caliber sang ril rusau ti a ko ko me MLA rual zong te ngai tu na hi a 5G vedonem kan ram ai wa thutur an rong bol sak tu tur an than dan ril ru kha a 5G vedonem ti lai te po hi Mizoram mi puite chuan kan longai chan thup tur chu ani hmel ta tin social media chakzia hrechiang tu po ani boko me ole puthang te article kan share me kurwala ti ve mai kania kan ti chun zom le lokanga mak ti le nok ti ve deu mai kania chu man lai ril ru kan tiang hi ani in ka sia he hian thana tam tak anei rualin a nok sak na hi atam ta zok tlat maya a chan chu mana tanga chumi khami zui tu chu kani ke chu ka senior to ti tong kam te hi tu na mi te tan hian a nok viau tamaya mana tanga lo zui tu te hi tu na tanga zui tu te tel lo hian an kho sa thei bik chuang der si lowa mana mi te khan tu na mi te tel lo hian eng ma kongro an subik chuang bok si lowa chu wangin mana mi angin om ta sila tu na mi te po hi tu na mi angin om bok ta ila aro rel tlan le kal tlan chu har via win karing chu wangin mana mi te tu na mi te po hian kan kalibar niam nu tu khi kan choi san ve deu anga yani mani chawa om thea mo in ti chang hi alo tam ve thin bok mani hi tiro he khovel boinarama hian ole kan topika kan let le tonga pu James ramdin moe thu ko chang kai toila ya khan kan tang me kania chuta chuan kan kil lenga kan ngai tha chun zom le donani Mizoram hian kumsom thum kalta Dr. Silvara Union Minister of State le Bangalore changa mani theina ating Dr. HT Sanglin te chau kha central politics a minglang pha kan ania Mizoram changa MP kan vor chu to tereng reng hi an party in MP in thana candidate an da anon tak lo huna an political career top zui mai an lani tlang pui central lama mani theina in hamtang chunzom thei kan vor chu lo shim Centrala rorel tu te khu keni ang bok hian state sang kal khom ania an laka hian kanin pha niam reng tur anilo chu wangin MP kan thandonin namdang MP tinena huang khata rual khai taka dingnam Centrala voice nei lian le vai ho ngai san lo phatur kan zong to turani
Mizoram atang chau ni lo state dang atanga MP a invarzui theitur khople central politician ni tling reng theitur mi kan mamo Kamichin kha pu James Ramdin moya thuku chang kai toi chu anita puthang te thuku chang lam ve thung kan ngai thachun zomang tun tum Rajya Sabha MP thantur hi chu ramtana palai diplomat big liu than chua hun anito kan thenom state te mason le centrala an mun lua thuk big zia kan thirin kan mi vor chua te theina kalibar hi kan te na thar turani ti achiang reng mai party politics in erton na pialama mizo zia rang le mi puita na thil dika dingam nam ril ru le nam zia nung tak chel tu ni na hian mitam tak thinlung ane pha nge yang sarkar du sak bik ni ain mi puiterin chan le ngai zon ron ni tluka hlu aom theidon em ni aro rel na chel tu sarkar hian thutluk na eng po siam se mi puite thinlunga Rajya Sabha MP fongchela tling berle du thu sa mero amor mu thei ruak mai hei hi party shoi tu te point an ngai tha thian lo tur khopa mi pui au o anitlat ro rel na chel tu sarkar hian party mason na chau thlilovin mizo mi pui thinlunga du thu samle ngai zon ron hi muthiam sham se ramle namtana thutluk na dik fia fai le za tak an siam ngei be sayang umyang ole kamichin kha ania puthang te thom te chunga thinlung le ti tak zatin lom thu ka soimal molani kan ria thewangin namdang zatam tak rual zinga kan nam min choi sang theitu tu namdang laka za puyam lo taka min din tu tur thlanna nei hi thilna mai lo takani ti chu keini ai hian kan MLA rual te hian an rhezok fe tura ngai ta ila party feeling na tak a om mai theya chutiang ringot chu mi pui sarkar hian hoilul su se kan tiani avai housinga chuwa ding satlia ringot tur the chu ai chuan kan ram le namta na dingam presence of mind nature kan nam min choi sangam mi huai sen kan mamo dai zok kan soi phak ni hau lo ma se party feeling hi ramtana tluk chiat na ani zia ti ero sarkar kalta atang khan kan hre thei MP tura mi fit tak chu achiang reng mai party feeling kan ti zia hi an pai ngam don em ti kan wen don ani kan ram le nam thatna tura kan hriata chuan huai sen takin kan ding tlat dona an laka chuan khaw khop anglek ni maila tunge kan ma min hroi saka he channel min petu hi kan hre chianga kan zam lova kan kal zel don ani ole adot le chuan kan topic panina kan lutang kan topic panina chuan mizo mi puiten MP tan kan mamo chu ti thupui manga thangpuya ke si thujiak ngainom le bengwa thak zet mai hi kan ngai thla ho le don ani ole ilo ngai thlang u man deuh khan MP ngoi reng ti tong kam kha ala hlea achan ni theyom sang ka ngai tu hian thil pakhat chia alang atia eng tak ni mo ngai thla zelang partia senior ve fu si MLA tling hlei theilo tele tlin ngam lo te phum bo tum na bak akok lo chung mi te chu an du ang ngein MP trama top meu chuan an phum chiang thin hle chung an phum bo ta te chu an ming soi ngai lovin chiang takin a thoi mai ni lo hian mi puiten kan shevek ani adot lia chuan hausa uidoi zep ang maya bo ring ve satlia ma se atakrama doi viau lei siang hi mingai santir an tum le a atira chuan kan phur hlea kan ngai sangin kan chuang viau bokani kha ramri boya wanga Assam police te thina awang le thil dang engemo awanga hausa le media po na sataka ba uwak te po kha atakrama chuan eng anlo ni hran lo ti kan hriat chian pha ta zel zoka and they gave firing order first before we fire them. They are lucky that we don't kill them all. If they come again, we shall kill them all. I am from the state of Mizoram. From the state of Mizoram. I am the tribal MP. Honorable Home Minister said that the tribal people in Manipur are Myanmaris. We are not Myanmaris. We are Indian. We have been living there before British administration. We have been living 200 years. However, being a southern part of India, I am very happy here to honor you and to greeting you to be our chairman here, sir. Okay, thank you so much, sir. That's all I want to say.
MLA apo tlingzui lei thei talo MP huai sen kan nei phata ani kha tin tharau mi min ngai san tir tumin kan thuak an sulea MP kan nei to zonga tharau mi ber kan lo nei to boka ma se ara chua chu soingai lovin kan khechiang hle Citizenship Amendment Bill CIB chungchanga po ramle Christian sa khuwa ve em tu thalai le upazok te anril ru an hle ani kha engpo ni se king kan soyang chi MP te hi Mizoram hian kan mamolo viau ani che kang chu a thazonga hriat ring an hlo to lova an tum angein an party ten an phumbo ta zela an phumbo me zel bok ani hi a chan chu king ho khi MLA an ting thei to ngai lo thiếu tấm tắc xây tù om hay thiếu bôi một cái ngày một em te om etina citizenship amendment bill kan ti te kan ngày một em kan party bôi na adu lo le adu dal te oma trong cho MP te lo ni ve tai la ke bôi na ka adu dal ve ngày tu te ani ti te ka xây tù ni tin hian he CIB hi ka adu dal tur thu public meeting a te TV interview a te ka lo xây tù china ti chuan do dal ti kha du tok lo deuh ten lo ma wangin ka vote lawang a do zong in ka vote ang ti te khan ka soi thina because of the gratitude that we have we will be supporting this bill thank you party apo ni na lian cheltla ka ngai an ni lo miaw wangin an politics jin kong chu puan thua telin an bai bai liam zelani ZPM party ero chuan kalphung thar an soyang takin MP tan po mantlak lo tele hupur zong te phumbo tum policy an mang velwa atak taka na thoktur an zong chuaka kum upat le no pan lama boilovin Lok Sabha MP tan po mithiam le michak puri chat lang mangaya an vor chuak ta ani MP na thodana hian ZPM party le zoram mi puite an lungoi hle ani nge yang tun thleng hian alaka lungoi lo nau thom mi puiten kan la hriat lo mai baka scholarship chungchanga amala ng hloting takawangin lom tu soina adong mol ani kha hetiang zela ZPM hi an kalani chuan antifu chhozel don ni inalang tun ma khan MP election hian ngai vena hlo thin hlea abikin Rajya Sabha MP phei chuan ngai ven a hlo hle thinani tuna chuan thalai le khathiam le rammangai tu an pung dewa MP election point ngai vena hlo ta hlea vote thak po an pung na sa hle tuna hian adu emo du lo emo Rajya Sabha MP pu ven chuan a MP puan thu atel alo ngai ta chu wangin ZPM party apo a ayo tu tur hi in rin siang na le ti tileng vel tam hlea ni ve hrim chak le ramtana na tak tak thodu wanga Rajya Sabha MP ni chak thang huam po anombok chukiang kara chuan party ngai dan ka shelo na in mi pui ngai dan ero chuan pu hria da changte du na alian hle thung ti hi chiang takin a thoi mai ni lo hian a hriat to ani keipo hi kami mal ngai dan min zot che chuan kan ram maso na turani miaw wangin pu hria da changte hi ka du thang huam ve bok niamule chan big le du big langsar taka nei hi nuam ka ti san lo ma se tun din huna chuan kan ram tan le ZPM party tan ngei po hian pu hria da changte tluka thale sual lo tur hi anam lo tu ten nge ZPM party a changemo party danga changpo ni se MP hi chu tum ka hrelowa ka hriat thoi chin te a changpo hian pu hria ta hi kan ram mamo ani party a hian senior le junior hi boina tur om than lo mi thale changkai tur ani chuan pon lam mi po som hial zok tur ani party a senior ringot thi MLA le MP tan an qualified ti na ani lowa pastor senior te hi speaker an tha ti na ani lo ang hian party a senior ni hi ram shruai tu an tha zok ti na ani lo bok MP ni tum chen khat hian an loina caution support an hlodon lova ZPM an support na hi ader thon pha hlo thei zok tlat ani engwangin nge puhria da changte hian MP ni hi adu em ti hi zona om ve theiania hlo nei adu wangani theiangem a chan na chu nilove hlo nei shim du se a sarkar na hlok tak kha aban san du hau lovang pension lo a thalelani ti donina
pension lo chatak anei sareng boxi ani lara kher ti donila kan zorama kher hi chuan a aya lar hi antam lo hle sia chu wangin MP ni achak em chan om chun chu kan ramtan hian a risel na ala that velai hian ati theitok ti tura na tho adu ber ti hi chan om chun ani ber mai adot le chuan party dang tengai dan ati vele ta thunga ngai thla zelang party dang le MLA tengai po hian pushia ta changte hi vote an shelo vek ni nalang Central BJP le minister tia po melchia tanga in atatlum hlea hei wang hian an ayo zo theiber tura an ngai ani ber ramtana avizon te kan soiman don lova tu hrei choinge ania khoilam product nge ani ti po kan soiman rilo a chanchin hi soivek sen ani lova tuna tan bi khi chuan ZPM party a emo eng party atang mai po hian ama aya MP ta na chale kan mo tur anom rilo ti hi khotlang ti ti atang le ka ngai da na tangin ka soima sa ani e next episode a zia chun zom le kan tum don nia tun hi chu thuma hruai anga chau ngai riang o atia khami chin kha ania puthang puya ke si chunga thinung le ti tak zatin lom thu ka soyani ole nie pushia te hi mi chen khatin an deu sona pakhat ka hriat ve chu MP ni tumwangin ZPM alu ti ang zong te ania hei hi ke chuan a tha zongin kalo support dai thunga ti tak taka chuan ZPM member zong hi tum nei kan ni thawin karinga karing solani point tum nei mi alo hi za point bial panga vel anom thei thobok a enga po chu lo ni sila pushia ta changte hian ZPM alu hian tum ani thiang lo ti na ani hau lowa ole eng po ni se kan topic lam kan hoile anga pugu gula ka hanrona pushia ta biodata kadila chuta chuan aril rudik tak ti hian alo in zia kal maya ole a biodata hi azong chuan atam lutuka kanon ti seng lowa chuwang chuan apoi mo zol lai mi puiten kan hriat turata na thania kan hriat hi kanon puang chuak ve don ani pakhatna chuan zirna a qualification hi HSLC hi government high school set chipa kumsang kha ko somriat pakhata khan distinction in alo pass to a panina chuan PU science hi Saint Edmund College Silonga kumsang kha ko somriat pathuma khan first division in alo pass dai to bok ti chuan adot le chuan BTech mining engineer hi Indian School of Mines Danbata khan kumsang kha ko somriat pakua second division in alo pass to boka he akalna institution hi tuna chuan IIT ISM Danbat tin anta ani palina chuan LLB hi government Aizol Law College khan kumsang kha ko songko palia second division in alo pass to bokani adot lia chuan LLB hi government Aizol Law College khan kumsang kha ko songko pariata second division in alo pass dai to bokani a qualification chu khamichin kha anita han soi kim lo zeu lai mo lam dik lo lai mo kan lo nei mai theya in mi hriat thiam na ka nge nani biodata hi apoi mo hle maya MP ni vetum dang te po hian an biodata te da chuakin tar lang ve sela a thao me eng po ni se puhriat chang te na thote a experience poi mo zual hi han soi thuak ta ila a zirna chu kan hretoa advocate te social activist ani mai baka writer and social influencer ani na te hi kan soi vek seng lo ome Mizoram po na mizote ta na in mangmi ani na chang hian bul in chan te ang kumsang kha zakwa songkwa pahnia Mizoram sarkara na aban sana changa aron kirle thlengin vairam khopui shanga Dehradun Notice Coordination Committee founding member ate Ahmedabad Gujarat Mizo Welfare Association founding vice president ate Bhubaneswar Odisha Mizo Welfare Association advisor Masaberle founding member ate ani baka Kolkata Bangalore Guwahati Mizo Welfare OB post zong chelkim vek manate Mizo Christian tribal ni natenun puya tlonga inanen phur taka amizo puite chan pui tu nai reng thina ni adot lia chuan political activities hian ena chuan voluntary pension aron chuan nuin April sang ni sompakua Lok Sabha election independent candidate in adinga atling zolo bina chuan ni sompakhat July sang ni sompakua BJP Mizoram zomin BJP dan buala ngai lo
BJP dan bua la ngai lo Indianam State Unit danga po an lati ngai lo Christian Missionary Cell adina ni som pakhat me sa ni som nia BJP aban san le ma hian Indianam State shanga mission field patuma Mizo Christian Missionary timang ang atan pui man BJP a online state spokesperson anibok sina chuan April sang hi som ni pakhata share chief MLA by election a khan BJP a chuasan to hnuin BJP ticketin ading velia atling lo le dina chuan ni som pani October sang ni som ni pakhat khan Congress Party MPCC zom vele in elected executive member le vice chairman legal cell ate in mangin ni som panga March sang ni som ni pali thleng aom ina chuan April sang ni som ni palia Lok Sabha MP in Than Khan independent candidate bukin achu velea atling lo le bok matiani parukna chuan final political decision atileta a adot le chuan final political decision ati veleta a chutia kum somruk te alo pelveta ka chuan kolei sakalai da yatang towa Mizoram le namchu ama to ka alo ve ve ngut thin a mangai tele ama mangai tu te tan enge motala tangkai ve thei be sin a hun le tha nei zong te a tangkai theiang bera manglen to tu February ni som ni som paruk Mizoram State ya September party chu kuliko ta azon ve roi mayani priya atia kan pathian rem tinale kan party ho tu siat thiam na du sang berdonga Rajya Sabha MP te kalong ni ve thei hlo ani chuan kan Mizoram Sarkar kan ZPM Sarkar Mizoram chu mai akai shoi Sarkar tan rin om ta ka hun ne thei zong te kumruk chung chu missionary thimun puin pathian ba khile suan Mizoram le nam krisel ta ka ma kan so thinan thầy to chuin kain hangang ti kain tiam thak boke tin kan nin le kan tong tama mo nei zo ko chu ate champai de le te po alo thelu to ani ka kala lung le lam te po long tlai thleng ole tun chumata na kan ti chu kan chin khalo ni phot mai te se to na tak kan siam main puriya ta yen du de wek mai ni dewa a chana chu kan hai phim ai zo ko ko ngai le ko ka me he ka chu mai han ruling pa sang sang ate kan han leng ko vea kho pui dung la jang te kan han sang ko vea chung te awang chuan video te kan chuak man ngang lo wania pheng ni khat ba tunai ro chuan hei ko pui chung om lo hi hian kan nei nok kan thiang ang kan si sia van ang ke ang bi te chuan ka kan ha ti chuak vela thita ania comment section nama in dan ngai dan te milo talan sak chatuin kangen chewani like comment share te mina subscribe ko mina subscribe se turin in ko vai rama kangen kanai ta o ka me wani e wangin hei chu chung khat lai la le pa chi alo thok rim to om rei to ni hi contract na mu silo ti vela in ro chi po ni lova nghe ni pu jo lo gro le seng de wan pu thia ta te chu ka ot ngon mai za thak zok chen hindi te vai tong ten thiama tia kha se ya ke point ma na ka lo soi to thina pu thia ta chu asap tong te hindi te a hia ta no ma affluent sa ba ka mai tong chaka hindi po hi tha ka te fiam thuin chian te ho jinga ka soi nge dili kon vai hindi dictionary siam do na an pe fel vector proof di ngaya puria ten ko thai ka tian nui de dar dara chu tiang de chu ngaya ye vai ra ma kan kala kan oi huwa hotel chang khang ate kan lu ta alo sar mo ngang reng bok sin en hian na chen chuan chỉ là lẩu thang lẩu mà sẽ chỉ là lẩu này mấy ngon tiếng đâu lekin bút hier ta tây chụp khơi áp ôm sẽ mà ni cột cài lên mà ni anh trầm hoa năng chưa đủ to cả khó sát thiên ni phải là luôn đi vai ram cứ chụp một đằng khop mẹ mò vai trong tiệm tây lẩu ngay sắp trong cái con ngay thật sắp bay lẩu hắn biên biên tổ phát chân vai trong bốc ảnh măng cô Narendra Modi tên ngày có khuôn nè anh trong sắp trong cái pu sông trong rồi tiền ở thì sông in em mò thì sắp trong in sentence level thôi sẽ tổ phát chân Hindi sẽ chút tiếng ra mà chuan cái nó mà vangin cái tiếng ai Prime Minister đâu cả na khuan notice chan pual tur ku phun fel vek sela apa nga statement ziak pon sai cái ti lo jen min pe mai lo chu wangin pusia ta teng hi an sai me man trong thia ma presence of mind chop la chil mind hian nei tha em chu wangin Mizoram fa ti ai o
ผู้เทียแต่เต้นนี่ฐานนี่ก็ภาคแหละแม่มันนี่ดิกเตอร์ก็ใส่จนหม้ออีอดังเตจุหม้อที่ลุลสุเสอีผู้ดูมังเอพอเฮเลนชีรังก็ใส่เทียมดานเบอร์ชวนตอนจูเทียนเดลิโคปุยกอนผู้เทียแต่จะจุ่มทัตตาเสละตอนจูดปวนเข็นไม้อันนี้เฟลได้กังหันปันลำตัวดิกตะกะปุยสนัยเหลวปนันปันจัดแทงไอ้ผู้ดวงที่มาเตจุหม้ออันไว้ทะเลมาเนี่ยเสียpara cuy nak khulu kanga ain hai nga to pa abul pangpar bung noi eteu chiang deu type khania chu wange nei gan sin chang gan sia putuang ki mate chu dawati vel rail station bulvela hotel chagak lawat choi chau chin nia chi kalam an ron dar se kapur thong mai ti chin nia khatiang kha mizoram state mizo mi pui ti ai an represent thai lo thing thi mani chu wangin tuân chùm MP tu ra hiền anh em thì đủ tốt cả mình dùng pha ta na development anh đi em sung lệ pai lắm po cho chung sang po Delhi tu cuma dikta kesai cuan thì mình sar mu te po lo rasa kan MP masa te po kan min kesai lo mayang Delhi ko mlai khan an mu thei mi lo mình sar ka session lai nia chu vain ke kha khalai bor vel re chiang tu ka nia chu wangin an hanin sei chia ma vai tong thiam lo pe chuan gur khali ge duty khan AK47 nen khan ti khara dang beta ato pan mangang hian an voter ID te ration card te xerox copy an phor lo chawani than tladu pin santiri bula an nin vea dar kar khanon lu thei tro ka chuta po mi pui nan zin wai nuai to eng man sei chok thei lo chu vain ke tia Central Minister Prime Minister mi poi mo mu chat thei ni ngai chu vain pu hria te tan chuan Delhi awak ta sela hui vikin lang ma sela di mun fei kong chi chain Central Minister ko am hu chat thei ang chung chu zo fa hian kan nga lo chu vai thei ha chun pu hria dei ki chu ka faka tha ka tia chu vai kan sarkar zam tak po hian tu tia dap kwal lovin hetianga ta na sei sia tha thingtlang kil khor berpona an mi fiat pu hria ta hi da nge se ti hi ka du sape me ma sui tur tam khop mai po ne sela kan soi se langa tu na chon chu du tok chen pho ti la chain ka hia ka lo me